ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Ku munsi w'ejo tuzoganira turabire hamwe ko Yesu yavuye amaraso mu bice 7 by'umubiri. Tuzabira hamwe amaraso yavuye mu ruhanga rwiwe, amaraso yavuye mu biganza, amaraso yavuye mu rubavu, amaraso yavuye Igetsemane avanze n'ibyo by'amaraso, amaraso yavuye mu birenge byiwe, amaraso yavuye mu mugongo kubw'imishishagu yakubiswe. Ariko ubu imbere ko tuzoraba ico cigwa nagomba turabire hamwe ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu nashimye cyane. Ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. Icambere, amaraso ya Yesu Kristo aratwoza ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo aratwoza ibyaha. Yesu nashimye cyane. Biciye mu maraso ya Yesu Kristo turezwa ibyaha. Nakwibutse Yesu ataraza kwitanga kubw'incungu yacu, umuntu yaharirwa mu gutanga igikoko, mu gutanga igitungwa runaka bitewe n'urwego umuntu yabafise. Abakene batanga inuma, abandi bagatanga inka, bite kandi ibyaha byacu ntibyaharirwa burundu, byarafukwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu amaze kuza yatanze amaraso nk'impongano rimwe yo kuhanagura ibyaha. Kandi akwibutse iyo Imana itanze imbabazi, ibyaha ntibyibuka, biravuga ati ngo ibiterera kure ahantu hatakibukwa. Yesu nashimye cyane. Imana yacu irababarira kandi iratunganya. Rero ubushobozi bwa mbere bw'amaraso ya Yesu Kristo, icambere amaraso ya Yesu Kristo aratwoza ibyaha. Imana nishimye cyane. Amaraso ya Yesu aduhanagura ibyaha byose. Mu gitabo cya Yohani wa mbere rimwe umurongo w'indwi, amaraso ya Yesu Kristo aduhanagura ibyaha byose. Imana nishime cyane. Ndetse no mu gitabo cy'Yesaya 1:18 avuga ati ngo nimuze twitature ngo naho ibyaha byanyu bizotukura tukutuku ngo azovyeza bimere nka sheregi. Imana nishime cyane. Haleluya. Yesu nashime cyane. Tuti mukundwa, nta cyaha kinini kirusha amaraso ya Yesu. Nta cyaha kinini kurusha amaraso ya Yesu. Yani majambo, amaraso ya Yesu akuraho ibyaha n'ibicumuro ndetse n'ibigabitanye byose. Imana nishime cyane. Icya kabiri, amaraso ya Yesu araducungura. Amaraso ya Yesu Kristo araducungura. Mu gitabo cya Petero wa mbere 1:18-19 haravuga ngo mwacungujwe n'amaraso y'igiciro kinini. Haleluya. Yesu nashimye cyane. Twacungujwe n'amaraso y'igiciro kinini cyane. Twacungujwe n'amaraso y'igiciro kinini cyane. Kandi ayo maraso nayo umucunguzi wacu Yesu Kristo yadukirije, adukura mu buja, adukura mu bubata, adukura mu bisekave, adukura mu bunyagano n'icumuro ndetse n'ibyaha. Yesu nashime cyane. Haleluya. Yesu yarakoze kuza, yarakoze kwitanga by'ukuri, yaducunguje amaraso y'igiciro kinini cyane. Ikindi, amaraso ya Yesu aradukingira. Amaraso ya Yesu Kristo yaturiko aradukingira. Imana nishime cyane. Turabona mu gitabo cy'Ukuvayo 12:13 harivuga neza. Haleluya. Turabona mu ijoro Abisirayeli bava muri Egiputa bahawe itegeko ryo kubaga umwagazi w'intama. Yesu ashime cyane. Bagafata amaraso bakayashira ku bishimanyango. Yesu nashime cyane. Iyo mbona amaraso ndabarengako, niko ijambo rivuga mu gitabo cyo Kuvayo 12:13. Turabona ukungene bivanye n'amaraso y'igiciro yari ku bishimanyango by'inzu by'Abisirayeli. Marayika kirimbuzi yararenganye, bituma abantu bose bari muri iyo nzu bakira, bararokoka. Imana nishime cyane. Haleluya. Bana sifiwe sana. Ikindi, amaraso ya Yesu araduha gutsinda. Haleluya. Mu gitabo Yohani 12:11 havuga ngo bamutsinze kubw'amaraso y'umwagazi. Imana nishime cyane. Mu gitabo Yohani 12:11 Yesu nashime cyane. Amaraso ya Yesu ni intsinzi ku mwasi Satani. Haleluya. Iyo amaraso aturiko Shetani turamutsinda, imigambi aba yapanze ku buzima bwacu ikabasanze. Haleluya. Yesu nashime cyane. Haleluya. Ikindi, amaraso ya Yesu araduharurira ku Mana. Bari bajamba aratuvugira ku Mana. Yesu nashime cyane. Mu gitabo cy'Abaheburayo 10:19 haravuga ngo dufise uburenganzira
kwegera Imana biciye muri ayo maraso. Imana nishime cyane. Nshuti mukundwa, amaraso ya Yesu ndakwipfurije abe ku buzima bwawe, abe ku muryango wawe. Amaraso ya Yesu azoha kwegera Imana atabwoba. Amaraso ya Yesu ni amaraso ya Yesu n'amaraso, ntabwo ari amaraso asanzwe gusa, ariko n'ubushobozi bw'Imana. Niho ubushobozi bw'Imana bugaragarira. Imana nishime cyane. Haleluya. Ndakwipfurije ubushobozi bw'amaraso ya Yesu buri ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu yaritanze ku bwanjye nawe. Ubushobozi bw'amaraso ya Yesu bube ku byawe, bube ku byo ukora mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza, Yesu agukize, Yesu agutabare. Ushaka uri mu kibazo runaka, mwifurije intsinzi iva mu maraso ya Yesu Kristo ikomeze kuba ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana abane nawe. Ushaka ufise ikibazo wifuza ko tugusengera cyangwa ufise indoto zo gusobanukirwa, wakoresha inomero kandika message twagufashamo. Ni 68 55 79 87. aho njya kudutora, njya kugusengera, njya kugira inama mu buryo cyangwa buriya. Ndakwibanga si imitwaro yose ikeneye amasengesho. Hariho imitwaro ikeneye impanuro, hariho n'imitwaro ikeneye amasengesho by'ukuri, hariho n'imitwaro ikenewe gufatirwa ingingo. Yesu nashima cyane. Niyo mpamvu rero hari abantu bimwe usanga basengera ibintu bidasengerwa. Yesu nashima cyane. Niyo mpamvu rero iyo umaze kuganira n'umukozi w'Imana aje kugira inama akaguha impanuro, ugasanga ibyo bintu biciye. Amahoro y'Imana abane nawe. Nkwifurije ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo bukomeze kuba ku buzima bwawe. Shalom.